Nyankopon say men kan kire Ghana for any NPP for say send ye koto about 2024 no mubufu se Bawumia na ebe nti yenkoto aba na NDC for twi Bawumia mo no eni bi be se asibiem because Bawumia and the flag bearer jama NPP for 2028 election send ye koto aba first ya ebi mo re ye ma ne ka Kennedy ene Bawumia no we so ebeka Kennedy ene Bawumia and a before the big time. Now, what about chicken at the Agyapong? What about young crofo? Starting a margin and a monkey cookie come on a family fee. Now, honorable Kennedy Agyapong, and you have more chance of about the baba. And Bawumia and a baba. Ain't your papa El Bernard comes and I was out to us. Ain't it as a memoir? Mr. Drew on Messama, sorry. Shebrening Crabia, a wall riding some. And this when Uncle Pond decided, say, or the primary is here. Omobeto abano ebe she Kennedy nsa nyaminti ya papa Kennedy ne benya okay so when Yankopon so decide say odebema Dr. Mahmoud Bawumia ayampa bibia ntimi nsisa no Yankopon wo decide shebre ne deda okay ba ye ayi nipa idie adetie mu nsem no hintasem de maye ewi mfi say ye nyina ye fonkro mu ade ye nyina ye MPP fo enti ye nyina ye botaye ne say ye betimi ayi nipa wo betimi agina okunanim diama MPP 2028 a eba enti ne kwansi edi enu lechi ema ekudwie se ya tan ye ho nsem o mukafa ya papa Dr. Mahmoud Bawumia ho so ye Muslim enti no Muslim di ade enye enu so entwa ye kura onika bia ni ho a obetu anamo a wonya ne ho ntiase anyi ntumu na obetu anamo enti na anya no kure e wo sa nsem a nipa bi no mo kafa Honorable Kennedy Agyapong se asofo bi na ahye akiri etutugu na som entina ono nso agye atum so obeba stand presidential election enya no kore megidi se Honorable su ni me ban no ade a onfansi okay odan na di ma amansan nyina ehuni a eko wohwa asofo sem ya ebrebi atwamu Honorable tu na nanisi Kristosom ho ema niema bia na nkoye wo asofo mu no okan ho asem megidi se ebia ne kanu no wan kan yi but not junior what the can so for one sem ye say no the sanity eba Kristosom was MPP for so de show mutimu say abana ayakoto no ye ne supreme NDC nso na ekohia ibanu mu dia I think say Dr. Mahmoud Bawumia a favorite for MPP. I will say more about the vaccine magic is so master of the subscribers on so now the ball no account send it na upload it so the only first person ya wants a pretty kind akabuna ebusunya wo him said the send be out to dry e wo Agyapong so na asam no e kamaya say akwakoye ayamhihye ye pa e de ama onabo ken akompreko Agyapong the camp any afi asofo a e hye nkom e de monetitu any prophet El Bernard na wo him e kire say Nyankopon aka kire ne say one fan to Ghana for any MPP for any say Abra Yakwakoto aba ne omo kaye ene say Dr. Mahmoud Bawumia onye Kristo ni enu nti Ghana for yentimi nto aba ne manafei ebufo bebre na ne be hye MPP for no akoma mu enu nti wo MP akwakoto aba wo hima say MPP for no anya ahwe ye si 2024 no say bi ne be say si if say wo mu pro Dr. Mahmoud Bawumia wono ene the chosen vessel edema NPP ya prime minister akwakoto wono ene betimi edimu nkunim say flag bearer Ediama party no emfa ho ene prophet El Bernard ne komhye ya waba be hye edama Honorable Kena Kompreko Agyapong wo hima e kyerese ne ono ehunu eno ena ebebem yenko ne yenko yese no hima nsem no etudwa ye ba bisi nkonwa na fe ye de akire nkomo Nyankopon say men kan kire Ghana for any NPP for say send ye koto about 2024 no mubufu se Bawumia na ebe nti yenkoto aba na NDC for twi Bawumia mo no eni bi be se asibiem because Bawumia and the flag bearer jama NPP for 2028 election send ye koto aba first ya ebi mo re ye ma ne ka Kennedy ene Bawumia no we so ebeka Kennedy ene Bawumia and the before the big time na wabetwe Kennedy Agyapong mu obeye nkrofo nwanwa senya mu huni se Kennedy Agyapong Ghana for dono no sana Bawumia so Ghana for dono enti me ma Ghana for tiase se Bawumia ena nyame ya adomu a NPP for koto obaba na wono na eba
enti MPP fo na motifie na mo so Bawumia ho ye mahi enti man ko to aba no mo chance enya ma adwene ye mo start na mo adwene no mo kika mo na mo fa mra fie na honorable Kennedy Agyapong amani abira mo chance obeba ne ono na beba eye Bawumia na beba enti ye papa El Bernard commissioner wa hye no wa hye to me kasa de waka no me twi na no wo foma na me se wa hye ne nko me na me ni ni akyinye se waka na sa no so me ka me de mane wie na wie enti me se nyame ne kasa se no no na hye ne nko no me twi na no wo fom ba me so me tena fidi kase yi so aka kire Ghana fo nyina se nyame ya adom na se LPP fo koto aba no a eye Bawumia eno mo de ne ba na 2028 nanim na ebada ballot paper ne so ade ama NPP enti so mo ntia se mo kwhyepo enti Ghana fo na me tu mo fututu ni NPP fo na bufuo enti man koto aba no se mo ansan koto because of Bawumia eye kremani ye mbe Bawumia NDC for 2028 omumom na besa ye dai asako because we just no betene ye pe me na make on him best me na ne ma no me see nyame ya adom wa Bawumia enese bebiem aben contest ni po be free NDC mu anase CPP mu anase ho ahon ya ba no eye Bawumia na NPP for the neighbor enti sase mu amemu a me se duru ho mesoma sorry no kro nyame anyim ana me ka kire mo no Bawumia na ba da gina ade ama NPP fo obi anya ne campaign Kennedy nya ne campaign Brian the champion nya ne campaign omo pia ba obi anya ne campaign ba me mo mati ase se abusia mesada was so anya brani adaja akọ video ya ba fei enya me nya ba ma Reverend Derek Asamoah e wo menche wo ha ye ne bidi nkomo e da fa NPP amu ne ko ne empo ohema e di atodwe nka no ho na ye ma na kwa ba na fa ye fa nkomo no e hyehyɛ so kwa ba me yo so me nya ba Reverend video ya ko hwe yi mi bisa se video oje ne sen se ne ohema hwe akokodo epelefo se ni friend so beto boa bo na ne si bo so enti se presenter sana so journalist sa kinim se nkom hwe de enkreta fa ye ho papa na so se wo hwe the kind of boldness bi o de can some na chese ne nsi bibi so enti video you oje ne sen all right mama go me da se pa de di kan no ya ba chia Juma TV GH ahefo nyina ahefo joso that's say radin che omo mada yi omo sei e de hwe yedumadi radin che obibia aya no kwasem e wo de ohema waka no ho na wakasa yi pa na nsem nso mu edu ba wo de ba me femu a nsem ni bi wo a menua ba me ne no anya adwen okay ene ne nya adwen fi se na o kan bi fa Honorable Kennedy Agyapong ho se enya de se o ha ne ho on boda kwa se oba ba be contest fi se onya eno de me ne nya adwene fi se hyebre ne nkrabia e wo urade nsem okay enti onyankopon ne decide onipa hyebre e de ma no enti so onyankopon decide se o de primaries ya omo beto aba no e be hye Kennedy nsa nyame nti ya papa Kennedy ne benya okay se onyankopon so decide se o de be ma Dr. Mahmoud Bawumia ayampa bibia ntimi nsisa no Dr. Mahmoud Bawumia ene benya enti ne nsem no kan ne de ho me ne nya adwene ontimi nsisu pi se ma Honorable Kennedy Agyapong ha ne ho kora efi se wo kwa enye hyebre ene nkrabia e wo urade nsem okay so o kan say hyebre ne nkrabia e wo urade nsem na ye se ne wo kanu assistance now nyame wo decide obi a hyebre fa mana na nyankopon wo decide hyebre ne deda okay ba ye ari nipa yi de adekye mu nsem no e ya hintasem de maye okay ebi ye nim adekye mu dai ensem enti wono no perspective ene ne kasa o kan wanya akokodu pa no o de kasa ene mpanifo kasa so obi ka asem no wo kan yi na ese wo de ne nan esi so o won komo bi a watete enti na ohema kasa asem no ba me femu de me gidi yi pa se antwa yi sa because I am painful me no mo ko gina ama MPP enti yenya nko ye wo kan we ya wo nsem ni betimi aya basembu kasa e de ama Honorable Kennedy Agyapong so ene ne camp enti aya basembu no de ma wo mo which say eni kwan say eba ne sa se ni obi so beka say sa so na Honorable Ken camp so e ka e de tromo so mo ho say Honorable ne betimi afa ti say o kan say
or him out any abasambu some the ma honorable Ken dear. And the send the honorable Ken campus so air to park in the sono. And no say abasambu dear at the ma doctor yashen someone. Or him a can yabako ye say vice president, former vice president, Dr. Muhammad Bawumia, were a Muslim. It's no a decline say was a Muslim babidi Ghana man penny a money. Sansom no kwasema ya de open secretary e da bon say ye ka de target papa no assistant na quite go so de target no it is all ka so no de ne abasombo nsem asansem we so no enye abasombo nsem de ma doctor na medasipi mame good e abasombo nsem so e de ma Dr. Mahmood so camp okay entina me kan say shebre no kura onyankopon okay entino e na won say promise ya e ba so nyina ye party ba ko mu ade ye frunkuro mu ma na pribibi and the kwan say ye discourage ye ho to the point say betimi akọ wi akasakasa ama na boso na akọ wi ntokwane ade enu ndi na ema me kire say ohema ne nsem a wo ka no e de abasembu mum ebebre ya papa Kennedy camp ena nsem a Kennedy ya papa Kennedy nso supporters nso ketia Dr. Mahmood Bawumia no ne camp no so de abasembu nso be dey ebekọ omo side eno na mpese metwe ye agency so se me wi mfi se ye nyina ye funkuro mu ade ye nyina ye MPP for enti ye nyina ye botaye ne se ye betimi yi nipa a wo betimi agina okunanim di ama MPP 2028 a eba enti ne kwansi ye di eno lachi ema ekọ wie se ye yakan ye ho at least wo kan asem na wo beka ne mom ne kwansi wo kan ya sa ye hen se mo mo kafa ya papa Dr. Mahmood Bawumia ho so ye Muslim ntino Muslim di ade enye na no so ntwa ye kura ntwa ye nyaba honorable Ken ko grantee interview bi wo kwesi show so na wo ka say na say wa stay back wa lay low kakra because as NPP for na for no nsem a wo keka ye no e de gu no hu feature say wo no enam ne so no mulusu abano inti ne wo kan se ne nyina ye party ba ko mu ade to mo hwese omo nsem no enkonti omo too much say damage ni be kese na ekoyi ba ko wi afi so besan ka mo abom no na akwakoye den sa stance na honorable Ken na atake say de won kasa odneni na ehwe NPP no ebeboa no lokwasem ebeboa ne ye pa ebeboa ye papa honorable ebeboa na ma ne ntutuye ne policies bibia etimi awie peye efize nipa utu anamo na won kasa nipa hu utrimu asem ba se utu anamo na wo kasa nipa hu utrimu asem ebe hu weaknesses ema ye gina weaknesses no ema botaya wodi tu anamo no enwie peye ndi ne ya honorable Kennedy Agyapong si na bi mpise say won kasa bio because wo kasa ebenya asem de agina so de aka de akotia ono no policies a wode ba nti waka na no atum megidi ye say ebeboa na mo no so atimi a prepare no behind the scenes amanaboa eba na sa enye Ken na inimu no na ye pese by force akunye nti won sesa because slogan be by let Ken be Ken ye ni se wono onye obi a hu ade obi a se jam obi bu na echi de bo no ye kraman se be me ka so ye kraman se be that obeka asem no aha iti onu hu ade na se enye nko a obeka iti se okwa Ken sie na sa brain se mo okeka ye de bu no hu fi obeka se me kama no atum no Dr. Muhammad Bawumia so na mo nchen ono so ye campaign de ne ekoso abamu no ka bata se ye nte Ken nka ewo ne ekoso abamu NPP fo ni bi susu se ye niema emwa Ghana fo a ka oso mutimi ka ho ensem it is o ka se oye din se won kasa o stay low or be force why kama onye kama ha no FB be having FB nso ha no because honorable Kennedy Agyapong wonim de oye say wa tedin hwede Mr. Mahmood Bawumia Dr. No wa hwensu sanso a be fira bem ano so no so betimi agina building the point ama election a ebe no wono so betimi di aweni nti aso obi edi ni nua ntente ano nti na ama honorable Kennedy Agyapong na nsen wa ye din ya won kasa no ade ba ko a call ya yedi ho komo religion factor na asem no e bi trese honorable Ken krase akonwa no wanya na dire se obedi wanya na dwen so bepem ampeni na di nemu me ya sofo bi ena etutu nsem agu na sumaye ne yodom nyamese wo ba befa na nyamese ena aye ne de enti na wo but say sa na tie dia se ne nka no hima kan yeze mo ha no no anke no ano no alright me nya ba meda wasipi me gidi se sansem na nya no kore
Oh, sir. No question. Sir, so for the Zobunasum. And you know, creda. When you can be anywhere, Obitua Namoa, when yan Hontias yen to Muna, Obitua Namo. Wajiatum, I was a day so. And I have a beer with Jinaya or Ben presidency now. Because why a minister, why a MP, so many good years in it. And you know, will be our or a member of parliament be our what Jimmy when Tim say, that be no question. Sounds now, assemblyman being so on so war and Patemu being so war, a Jimmy when Tim said that be or be a DC and our MC. And in a yellow crack, I was answer more. Nipa bi no mo kafa Honorable Kennedy Agyapong say asofo bi na ahye chiri etutugu na som entina ono so agye atum so obeba stand presidential election anya no kore na de wo mu poteni say dwumadi na omudi na obia hyenitim ye hwe papa mahama nso hyase nkakra free assembly membership free mu kakra BDC kakra minister MP enti ye ha amba sa pepe enti obia o ye politics bia wadwene bi wontim se dachi bi no so ba bi di wo man no so na me so ma ye niam ye di ama o man Ghana enti nsema e koso sa sofo e na hye akiri yetutugu papa Kennedy asomo ema wono sisa agina ya no enya no kreda wasi ni gina ye de dada bra no wo hye politics ase ene yenhwe yesi akwala woni obeto kan no kwase wonam wana obisa taibo no kwase enti se wonrabo nim senka dachi wa be mampani a bigidi senka nima bi wo ho a wonye yenhwe ntokwa woni asofo nya ne Ghana ha odi isi maami shloto session ntokwa woni nya ye afiashwas ne gamo Tracy Boachimo ene ensem wa na wokeka betina TV so openly ni atemo ana wodi no ogide sesese na sa ni swade hu no woni so so nim se dachi bi enye usabio efia konye bi keke no wo kopeni mu Ghana mampani a akasa nsemi ko beye. All right, meda wasi menua ba megidi se honorable su ni me ban no eye ade a onfansi Okay. odan na di ma amansan nyina ehuni a eko enti megidi fapim yie pa se honorable su ni me ban a odan na di no woni regret bia because eno na ye the inner being aye ne outer being aye ni su ni me ban na odan na di enti onu ne ho se waye bibi na aha dwene wo hwa asofosem ya ebrebi atwamu ono abutu na nanisi Kristosom ho ema niema bia na nkoye wo asofo mu no oka ho asem megidi se ebia ne kano no wanka ne yi but na dwene a wode ka asofo ho nsem ye se no wode sanity eba Kristosom. Okay. In the perspective of Honorable Kennedy Agyapong a wode etu sa Christianity ene asofo anamontuo no na nya bone but ebia said you will see approaching no ebufuo ene high temper no ene na me nipa bi fa ama ni wie bone but sabre no mu oye adwuma pa ama Kristofo bi ana wonani afra so emitei ama ni niema bi ana enkoyi wonyame fie no ye asofo no so ani ba ye ho so se sa niema wi enkoyi nti ye so ye besesan akwan Ebe so chese eno so nam so ma honorable eni asofo bebre na ntemo enye fe ente ne ebeye dia nkasa bre wo hu ne se opeso Ghana mampini Ghana ha so de ne asamba be di mampini ade asofo nsa wo ente akwanhra ho do be gu fom ne mpa ya ho do be kwade amaw ente se ne opeso e mampini dia onko sa asofo ne na so na wonko pa wo ni na achew owi a won sign ne se ne TV no so be hihra bo ne wa ni ja no won sign bet na ne 2 no sign fa chopa kese nkonfama Ghana sofo nyina ne wo mu a watietia wo mu nan so osusu se sa ekwan ne kwana na we di atwa mutie ma ne nkona fe ne aka ne mo ho ban. All right, me famu ne die se kasa chopa ne sei wafom wagye atum se waye bibi wafom eno na ma yenya atenka bi se ene me pachew. Okay. Today ndi na Honorable Kennedy Agyapong e pass of or was pass of achew. Asofo a wagitum se wafom wo ya wasofo ne bi nsem a okan ya ampa so na niema nkoyi e wasa asofo no de no de megidi se ehun ya ma ache opa because na nkoyi o ye niema bi wa sorry dem a ntwa yi no kan ho asem dia ehun ya ache opa efise de wo hu ye na no kre e na waka na emum di kasatra
ebia bufu mu so bia kasentwetwe ne didi atem bia bebatabata ho eno de papa ono abu betimi apachewo but niema bi ba ko mienu miensa a wotimi ma evidence ewo asofo bi num ho ne de ewo ya ma cheopa wo so sofo kro no so wo so ye ni ya nka wani mutei okay Sabre Ghana ha no trend bi se yekoto abana party bi a present candidate enye first time na onya okoba ko mienu ibi kwa conference na da kwa kufa do conference Professor J.E.M. Osanifa ne currency woko bi former president John Kukufuor ekoi current president say enye first time ena wonya ayo no so koto aso enti sa argument na people yese o ana ebi mo yese doctor no yede ne call yese ne wolusu ye ne people lusu bi that yede ne kobi ma emwati yes sano eno no enya ade bebo mu so mo sign maintain doctor fa ne nko de ne kwa ebi na second camera na second chance ayeye dia man o share doctor ene kena why maybe before presenting na ebebo awo alright me nya ba me da se pa me famu die on say ye kan se mbi se kuro a watena mu da no ye ka kuro no mu nsemu a wo bi ka if you say sa kuro no watena mu da ye he papa Dr. Mahmoud Bawumia wa be vice president ama wa say gina wokono for presidential elections ama ye nyina enim die ekowieje enti wo de ne compare papa Kennedy Agyapong na otimu say Dr. Mahmoud Bawumia wo experience pa okay because one of the wakokuru num akohu nsem aba enti ye pemu nsem otia ye ntimi misa Honorable Kennedy Agyapong because on standing presidential election da na mu ye papa Dr. Mahmoud Bawumia na standing day ebida enti ampa one na ye favorite for MPP was say support to be a was one for the man on omutimi de day e de man ewom say achitaifo bi nso betimi aka se oh ya papa Ken so ho ewe no krede but there was MPP for so de show omutimu say abana ayekoto no ye ne supreme NDC nso na ekohia ewe banta and was ye po bi a wono gina kona no da wo hu se de ekono mu nsam ti esi ye dai etie because ya de tutuka aka ho a driver ni a wotwika be 20 years e experience chain driver was your car by 3 years. No kind of politics, but me can in terms of presidential aspirants election no more sem na make. Tibanu mudia, I think say Dr. Mahmoud Bawumia a favorite for MPP. Send your workers one kind of politics in all kind of presidential win. Presidential aspirants no some because could the president no politics and na nipa be film no dia kwa could send your my example the far your man penny John Dramani Mahama Chese or started from the scratch. Okoye assemblyman, okoye DC, okoye MP, okoye minister. Well, forming in a ranks in a political positioning in our family in Ebi, and what the other drew. Ain't see, ye share doctors with the doctor a free bar. Ye na do now put away people because the doctor not on your politician or ye governor. Our Bank of Ghana deputy wouldn't need Juma Woko and another Danko Kufa to Kofa and buy. But so they no compare Kenna or no every form from the Edubwa time or no Eka and they send a what supportive party no or need grassroots to fall into or no or your experienced politician. It is so with Baba president who yes qualifications and as experience and abuano. It be just a doctor Grace and so on all shed that name and man your simony papa nintino and what by ya you see a true cane. It's any sad dear ye pe ubi a raw experience for a man your simony to Ghana man your semester dear and your honorable Kenna only side by the yard. Oh, my name is Ayadrin. Now the entire name of Ayadrin, I say. Honorable Kennedy Agyapong share ni politics aseno acheyi na ye nyina enim said Dr. Mahmoud Bawumia nso no ye udi ni dwuma na ye papa nanado ekofa na ye dai ede ne bai enti si ye hwesa analysis ne dia ye bekodi ama Honorable Kennedy Agyapong na si ye ba ye nim ebedru presidential elections na why na akobida and also no you be pointy finger at Dr. Mahmoud Bawumia. And the no bema MPP for nya akumato ye mu say papa
Mahmoud Bawumia wakobida nti ene yemfa man wo political aspect in dia Kennedy 100%, but you rise to the rank to a presidential aspect in so also na your papa Dr. Mahmoud Bawumia so also edi hini pa nti say why ni yemfa man nti for the face media people and a majority no able to see Dr. Mahmoud Bawumia fi say ono na popular in terms of presidential elections. Reverend yedi enkomo no esin semben na etwa so a wodi betudwa amaye na afi se kai pipifo eba ho se wo beje futu a den na ka be ka cho. Alright, meda was minia ma me good. Me futu semo a me de be ma MPP fo nyina ne se yeah MPP mfan kabo. Okay. Ena entu anamo. Me yem fan say promise ya eba ye ba be ye election nti no. Dr. Mahmoud Bawumia camp ewofa ana honorable Kennedy Agyapong so camp ewofa ebasa bema otan aba party nim Okay tina me kasa ahyase en say ye nyina fukuo mu ade ma me ba ko ma de ye ntan ye ho bebre sa endi ye politics no ye nkan hunu say de beboa MPP ana ye hwehwe nti at the end of the day promise ni do na ye to aba na Dr. Mahmoud Bawumia obia MPP fo nyina form support entire doctor echi ti wie na ye papa honorable Kennedy Agyapong na MPP fo nyina form support e ma ye papa honorable Kennedy Agyapong if we say ye funu baako e ma Reverend yebeda sepa abusia aha na Reverend Ediesi ye wose ye funu baako mumma na ekwa akopra de kokomba en de ma so de wom nyina eye krobofo emma penifo say praye wo yi baako a enebu ukabomu a emu NPP fo eye primaries na mo kwa akoto na mo kwa akoyi flag bearer ansa na wodi monim e de mo akoko eti sabre se mututu mo praye ne baako bum a ento se mo nkoye primaries ni nwie no mututu praye nyina bubu ase no afi sabre na mo fia ye fia mo hia praye de apra no munya bi emfampra into benyansafo yibu ni be ni mum yenka na sema ha ene brema akwame edi dwumedi nyina AC eye too much GH and when go so wohwe mese so we me subscribers no na de be ona ka ho se ne be na upload it so the only first person ya wonsa ebedi kan akabi all the social media platforms so kwa eye too much GH all subscribe no wa like no wa share na wonye bi so enye bi ahwe dark gold ena me jeso e be sensia